hanyuma dusoza urukino rw'Amavubi na Estonia iyi FIFA series ubona nibura muri Afurika ivuze kuvuga ko bitera ku Rwanda gusa nibura kurije muri Afurika igihugu cy'u Rwanda kikakira nibura amagurupe abiri. Ibi bintu ni byiza. Mana dusengira irakomeye, iyo Mana dusengira komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amaso yetu, iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana dusengira komeye, Imana itabura guseruka, Imana yumva amaso yetu, iyo Mana Uriya nibavuga amavubi ujubereka nibavuga amavubi ujubereka nibavuga amavubi ujubereka shaka nagaze okay twaji yari twumwizerwa Joyce ubuzima busanzwe fana Rayon Sport nuko nayo nabivuze ngo kwizera Olivier natajya mwiza bazabyirebera urabibona ko ashoboye. Ikindi cya kabiri Amavubi n'ubwa mbere mbonye atera match imeze gutya kuva navuga nimugira ubwoba bekaniye n'ubwa mbere Amavubi atwaye igikombe ndeba abashimira leta y'ubumwe. U Rwanda ni umutekano ruragendwa, byose tubikesha muzehe wacu. Byari icya kabiri. Ikintu nshaka kubabwira Abanyarwanda muri rusange bitegure guterura igikombe n'umukuru w'igihugu ahari.
ntinya gukina n'Amavubi ndabatsinda bikeya ariko igikombe nagize gute nagiteruye ngewe niko bimeze nta kindi ngewe rwose bitatu ikubura kimwe gusa ndabura igitego kimwe gusa nicyo mbura ubundi nateruye igikombe ahangaha nta kibazo cyo kuri iki gikombe murabona ko mpereye nko ku mukuru w'igihugu cyacu watwubakiye ino stade iyi stade Amahoro urabona ukuntu imeze kuba umukuru wacu w'igihugu yaratwubakiye stade nk'iyi twaba turimo turi abanyarwanda twishimiye gutya ni ibintu by'ingenzi cyane ku buryo urabona ko ibihugu byo hanze byaje gukina amarushanwa aha ngaha mu Rwanda ni ingenzi cyane kubera yuko ubu n'isi yose iratumenye no mu rwego rw'ishoramari twarinjije nk'abanyarwanda. ndabemera ndishimye yewe buri munyarwanda aramenye ko nishimye pe naje ntutsigatsibo no mu murenge wa Ngarama ariko ndishimye ibyishimo ntabwo nabiherukaga tumaze neza abafana b'Amavubi urabona twitarika bose urabona stade yuzuye tumaze neza kabisa Rwanda yacu tumaze neza kabisa twitabiriye na perezida wa nyakubahwa Repubulika y'u Rwanda yavuze ati abafana b'Amavubi mwese mwitabire kabisa twaje kabisa twitabire turimo turacheza no Amavubi yacu yatsinze turi kubikora ruzungu napshi Tata kateba kalufata katika tubutani tamuka kera kabaye Amavubi atwaye igikombe atsinze umusire kera kabaye Amavubi amaye aragitoza igitenge igitenge igikombe muzehe wacu imbere cyane turanezerewe uyu munsi tunejejwe n'ukuntu twatsinze uyu munsi wa none twishimiye igitego byose twatsinze uyu munsi muzehe wacu imbere cyane.
Thank you.